Namboti-moti na Bit FM. Ngay nama kamay na bitan lola si Soe na diwa na kolokoy na bimbong kensara. Monitiki na mga rumbuka. Namboti-moti na Bit FM. And amira kay Kachi. Ya sabang bola cakap ni bikin ni kita natural nama ramai natar bono konele ani ando betul tengah mai en ambong ini ndai bikin ni nasa motor menggori en nabi en lama ni motoka. Driver taxi ba kena bikin ni telan driver minibus driver basi siapa cuma na wasring ngono benanggo ba kena bikin ni nasa motor membono tani ba kena bikin ni telan anangun yang ngono cakap ambong ini ndai. Oni sa pambulo cakap ni bikin ni tokan di bingarabe. Pambulo cakap ni sire rokoti tonga ni boleh benaka. Wani ni benata di bikin ni tina ina ni boleh benaka siapa cuma menggori. Maganda naman ni mother o punggalo erto cuma ini apa ni wani ni bina teni be kem ni tenai nani na mbongi ndai wa kina bit polengu ana sei ni mega botonga mena ni mitani kina isa wani ni bina teni be kem dongori na namdo sia mo cuma ngore na mbongi ni kwa selina rokon tamana ni mbole na arna na matakali siti ni suka ngangori ndo sia mo cuma kina na mbongi ndai wani ni bina tal tungai okay nonde tal lola sa na bune nonde ya wongoni na mboti na mbongi ni kwa sa lo rais ko nan lebu ni batang-batang tarat ko nan banua ya sama ni kita vital lo sar okay me tu sana patataro abo kimanta me pakagan tu kana rakida me ka ko ngalinge ngonangan din rakida se ya na tangi lamba me ngen dan dongge patataro wir na turani korro na nonda biti wir na matan tikina me boletan na ve nan raki ela ko durmitu na nonda biti tiko wa kina nonda ve korkoro na lo manitol nan roba kada na biyan yan. Kito sama ni bengi rexar. Au sarong cukup banggo sa tuin sarbiau o ya mo sa na be tartara. Be ikoya ngarabo cukup into na kor may mbua. Ngo may buno lebu. Kau sama ni baba kasta masar. Okay, o ya muna sa tarita din kumanta. Nunggu ko ngoni bia pa wati saratuko mai nambu walu mo batar rongo buar na namba ni telefoni era beira na mata di tikina na be turani korro na bi korro bole katongai kya na korro gori mai na babi sama ni ba tataro sara da besar ni sa turro saramai indona namba ni indona turani korro na buku ngani nraki lagu durimitiu sa pa madala takani buana turanga tau kiro sabe ngirici turanga tau ni bosota ni usaba sostike munia ni baleta kawai chunga ni na selika kamureki ngono BTFM bakina na nito tambani rong na Fiji Village membaleta na nraki sala ko durmitu ko na nonda bonua o ga kin ni ngo ndun mbaka mendun mga tunango ni wintai ya sakawai chunga ni iliu ki magendo kawai ngai ni nangono ya dokinale nga mebaka na dingin lamba ya ni kuwa au sa sakawai chunga ni na selika kamureki ngono BTFM baletko nan raki ela ko durmitu mai na boli ko na ngonongo se daba beka na waronin raki ombau batu to batu taka mai kiri na bi kasar ngani dun maga ko na ngonongo ongai kita dala sa mo ko ngo kami na katona sa tarong mo ko abongo sengo betur ronga anda bingiri chungango minda to bole mende kila sama ni pa madal sar mai na turangango na turanga ni kor mai nandora kor membua isa no ko tau kima membolong-bolong na atu na tu ini ngo na sana batura mbua sangan lindo aleng ka eado sangan lindo na kami betegi kina na kunin raki la kudurmitu seba madala chunga mena turango ubikilangan na bata kau se mul batal ni ndaba kilatal to kan ngo subunan raki ngo bata bunan raki no go itau sabada batum dan raki sanga itu ko nga mena turango keuba rautakan nan raki enda ke ela ko dormitu go membua nan raki endo no magitu go membua toto batasar tunga ni 5 nan nota Namboti-moti na Bit FM. Ngay nama kamay na bitan lola si Soe na diwa na kolokoy na bimbong kensara. Monitiki na mga rumbuka. Namboti-moti na Bit FM. And amira kay Kachi. Osaka nga ini buha, 5 na nota ba daw? Tulo mo ka, 5 notes sa tungango na kaukawa ni mbata-bata, tuwe ningo, mbuha. O bago buka, i-aratu tau.
Ngori ke baka me tolu sanga wulu na degrees na Celsius ngori na bata mikir ngori katakat sibia. Ke baka ngale 5 ngori sa bata da saranga ngori. Baka kina ke baka ngale 0 degrees Celsius ngori. Asa ngai bata sibia sar. Ya ko ke muni tu na ngori ratu tau ni 5 knots. Denta ponta wanga tiko. Ya, vamos bola tal tsuka ningo riwe kem nikeda na itokani ni sama tamingo raro ratu te ila tabo nembulu bina meriwai. Wa kina vamos bola tawi Amelia Vax, sebena vale wiasa na sama tsuka na mbogi ni ndai. Wa kina be tina nani wone ni bina tal tunga ni ropete ke Bob. Anan ro tsuka wai na mbogi ni kuwa wone ni bina tuyani. Tina itu muna matakimbau ni muyandra bina ka mena ni mengani kina ngore na bubale na yore ke itamborua saka ngona da bikina. Mana bobale nei chochi na uda mai tomuka ke ia sione mai ni sulandi kere kita sarna bobale mai na sawa na kora tumbu mai ra ebe ni no ani bole benaka ara mai mburle bu bole benaka makele si rere barua ndo bole benaka mena ni manganikin na le bobale endela na mai na sarawanga ndo bole benaka mbulo lusiana ni bole benaka bani ni binate di kim ni mbogo ni ndai motosila na siri ni bole benaka na di manganikin na ni se vilisi ke ia mori na siri junior Midenti ko Intercontinental Hotel na tandola. Mamiminga, pilasa rotimba wing gitu tiko na anda 19 nandronga kaya Melaniania exams tiko na madango nito tata go nga nene olo sara mai singa tokan do siamo chuma na bugini kwai wale nasaki isang bule na tau siamo sara chuma mai ana buni kambi mai na mosi na nimingani kina be kani obavi mia walanda kani tukana endo bule na kai nok sebutia mai Blenheim South Island New Zealand matila lo nga bakatadaka na Pride Vine New Zealand kere kete leni korre so ani bo mai na lawa mai random bole binak isibna bale bu ina ke rokobiti don bole binaka Josephine Pereira bole binaka Amelia Vax so kun nenda bagirto semingo isa do bole binak mai batulele isa baru ni bina talteni kai dolo best sabaru ni bina teni bikem ni serra makita do bole bina mai tabula mo na bogini kuwa ben kadibitale ni bole bina ka mai daku telebwe asina titaw sinemba ki bole bina kana saba ni bina teni dali zoni mai bona balabwe wanga mele bole bina ka mai nabu bale ngori na wanga eta di ruanda bole bina bin la sio ni bole bina ka wano ni bina teni bikem ni na bogini dai dibi alangi tokoni ni bole bina mai na zula lamba sanga ngori siamo chukuma na bogini dai Buniani numindei ni bole benakai dan bole bena milane menike na ngone ni toni ya bena ni mitige ni bun ni minde na mandi haiche wa bole tal tongani gorbi wo sele razolo ni bole bena tumbuna barong chuka me wakaya na bogin dai Larry Vitama ni bole benaka ave mena ni meni bitina i amiri ke itina i vena no sa wani kula do bole benaka si borasi ko na tangi ni bole benaka Dola bina mina ni mai kina gori ira na Village Boys kede mai nambau tuba nan ronga do siamo chuk mai nambo gini ya. Wala ni bina tele bikem do asi.
Ni taki di na maro taki tsuna nanda bitokani na mbugi dindai ke o ngandra pa na pina nimi na puri sa ngora pa dur tongori ki balle ta men mbina nimi ni mata tal nga be sula chen be ke ni tokani ni ngole mai na bukini market day na sigani mataka na soli tiko na leni bunu de bulu bulu tiki tuna market non rasinga tu ni mataka ka una binga rabital tsanga ke no yau na bukuni MCA ibili si baga dengo ni bole binaka mai Gold Coast no bole binaka sana mai dapat tokai ke nande uang ni namboti ana bukuni trongo ital no lasa wana mate na bukuni ba samba na tini wala ta mai nambina ni mena messenger